عن وصول وفد من التحالف الدولي برفقة قوات سوريا الديمقراطية وحكومة دمشق إلى سد تشرين روشانو يا آرامي و آگربستي لبنداوا تشرين و برا قرقوزاق باندورة كأريني لنافچه دردوري كريه ڕێڤەبەریا خۆسەر و حکوومەتە سووریە دەربارەی ڕەوشابەنداوا تشرین و پرا قەرقۆزاق گەهشتنە ڕێکەفتنەکێ بمەبەستا پێکئانینە ئاگربەست و ئارامیە لەوێ ناوچەیە باندۆر و ڕەگڤەدانا وێ ڕەوشێ لەسەر کۆبانیە و گوندەوارێ وێژی دیارە سەرکردەیە پارتیا ئەلوەحدەیە دەموکراتە کوردی لە سووریە یەکیتی مسلم شێخ حەسەن ji دۆرە مەدیای یارودا وێرە بەحسا vê mijarê dike بله او رێکەفتنا دابەری هێزên هەسەدê û حکومeta Şamê da li ser bendava tişrînê û herwiha pira qereqozaxê û rawestandina şer bi rastî bandoreke erênî bixwe anî holê li ser Kobanê û gundewarê wê yanî di warê xizmetguzariyê da di warê bazirgariyê da di warê hatin û çînê da di warê jiyana xelkê da gelekî rewşa aramî ku xelk geşbîn bibe yanî يعني دواري بازرگاني دا مريكاري ببجي دما شر كل بنداوي وبرا قراقوزاق دبو آسي آفايان احقاراتان ونرخيوان قلكي نزم بو يعني بشير واسادنا شر وافريكا كفتنا كواتي اريكرند نابري ببجي هزن هسدي وحكومتا شامي دا نرخين آفايان قلكي بلند بي لگوری زانیاریên تایبەت ji Kobaniyê ku bi destûra medyayî ya Rûdawê ketine şerê li ser bendavê û derdorê bûbû sedema ku elektrîk nêzî 4 mehan ji ser navçeya Kobaniyê û gundewarê wê bêbirîn. Her li gorî wan zanyariyan piştî rêkeftina dawiyê careke din elektrîk li herêma Kobaniyê bi awayekî baş vegeriyaye û li hin taxên wî bajarî di rojê de elektrîk 24 demjimêran heye û li hin taxan jî 20 demjimêran heye wiha jî tevgera bazarê û bilindbûna nirxên xanûber û zeviyên avahiyê baş bûye. Merîkarê bibêje na rewşa Kobanê ew arambûna heyî yani xelk geşbîne û hatina çûna xelkê ji bo parêzgeha Helebê gelekî hêsan bê û ew ê jî cardin rewşeke erênî wek dibe bixwe aniye û hîştiyek ku xelk geşbîn be û ew aramî berdewam bike bi rastî em di wê bawerî dane wê rewşa bazirganiyê û rewşa xelkê li deverê û li Kobanê wê geş bibe wê xweş bibe wê karibin jiyaneke baş biqedînin. بەردەوامیە جیبجیکردنا ڕێکەفتنا بەنداوا تشرین و پرا قەرەقۆزاق جهێ دڵخۆشیە نیشتەجیەن کۆبانی و گوندەوارێ وێ ناوچەیەیە هەر بگوتنا نیشتەجیەن وێ دەڤەرێ بە هەبوونە ئاشتی ئارامی و ئەولەهیە گوزەرانی و ژیانە خەلکێ باشتر دەبە. خالد جەمیل محەممەد ڕووداو